Dei thorang kang pi song phua song atum chingrum si kalitang rowel rong hangaphan chikimodun. Ningkan sialong kuti troksia tangka keng sangaphan pidet. Karirong pharpia phan PMAYG ahemso kikim pike chokche puthak puthot Karbilong Thomas Councilium diu phing maslai pen kahumri dam. Karbilong life Adap Abirta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha. Thereponi phaing koira phorni lakhain koira trok Duarbaguri constituency ke parlo deithorang kangpi song phwa song do anchingrum si ningduk chipak langdun si deithor police station along an isi memorandum alo pipa jirdam. Lason si patumi ningvia jo por phai trok sira chiti ma por malom kupi koson penoni boka ghat pen kakojan amithang hem ka chiwang unahut amithang gari along mat pang thek thek thetum apran armudun dela jok raratum manghu prongson si dolo. Lasolong ahoka kang saikilong Japan piniarni Bukaghat police station along an ongdung arartum kachesong padudamlo. Lasolong Bukaghat police atumpen komaratum si lason ki klema nitum ke pathi vegabang phophan ritarli pon vegji usi lamthei si chechak ponlo. Lason thak thak si deithorang kang pi song phwa song doan deithor KSU head branch numbering koiratrok Duarbaguri BJP mandal committee deithor KSA head branch numbering koiratrok Duarbaguri BJYM lapen Deithor United Women Society tum chingrum si Karbiang long athana Deithor police station along an isi nang cherap dun vek nang ji polo memorandum Deithor police station OC aphan pipa jirdam pen Deithor police station OC tame kalitang rowel rong hang ki phonang kokalong un an pen nang cherap chitu dun popusi lamthi chepaklang dun lo. Student Association Deithor United Women Society 26 Duarbaguri BJP mandal committee আৰু 26 দুৱাৰবাগৰি BJYM কমিটি তৰফৰ পৰা এখন মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছে আৰু উক্ত মেমৰেণ্ডামখন আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব যাতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগন্তুক কাৰ্যখিনি সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে এই ঘটনাটো আমাৰ গোলাঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত এতিয়া বোকাখাট থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তাত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। এখন মেমৰেণ্ডাম যেহেতু আমাৰ এসপি ছাৰলৈকে লিখিছে এখন আমাৰ এসপি ছাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। Longpon atheke pini ang isi ang kleng isi ki dopen bang palang rop un ede je phansi nile tumpini women Deithor women United society atumpen pini le tum ning du ka chipaklang dun kala hello pini la puchot kali sitame mo phi le tum phans dami la pusona palang rop un ede je phan ile tum chisong bang tang lo na la pen ile tum la bang so akache song alo ilitum labang so ang thek labang so apran ki ended abang phu alang le tum phans tame long le tik bang ke ilitum labang so me a justice itum iripon vedanang por. News report Karbing Long Live. Thereponi phai inquire phorni All India Karbi Students Union AIKSU asong atumpen methang sai hemalong phirangke amai ing niponsi Karbilong Thomas Council Health and Family Welfare sai kamalong supply sai ningkan siangbong kuti troksi sosia tangka diphu hithialong kidoprong banga khai tomaphan ki pidet aputhak lamthe peklang pon bangso phirangke amailong Mepu Istarson Tisolapen Kongchun Bang Mensing Tirona Tumpen Kaning Jepon ke Karbilong Thomas Council Health and Family Welfare Department pen Karbia Khepan Kam Pipon Pesi Dipua Hithialong kedo Beha Bepar ke klema keche aso tuma phansi sai kedo anta Pipon et Bangsolong Jasimet MS Pharmacy Optical Dipu MS RK Traders Dipu MS MK Traders lapen MS Advanced Infotech atumaphan kadokawe ningkan siangbong kuti troksi sose anatangka supply asai an pidatlo aprang si MS Pharmaceutical latu la dipu alang litum bangke dipu ahithi along beha bepar reklamatu nilitum kachini dam bangke nilitum penangan nani penasomen kumanma kupima bonitum ribom lo MS MK Pharmaceutical pan lasi nilitum kwana hong litum kilongna mela loje pangkat jen pudu dipu ahithi long alang beha bepar reklam bang pulo laso he masor mem nilitum kachini dam ke
lasi health and service long ba health and family welfare department long surgical item ke supply je phan latum a odoma pu aprang sinitum karju pangkang tungge a thela le tunge medical line inuta claim claim posini tunga chinidam ba experience ahia nabe posini tum chinidam alang le tunge peri ke jor nasi asai claim bo lasi isi surgical item ba ke supply je bang phule putang hala ku piason ma ta hala tumda chininang ji posini tum ma thada thega selang le tumhan department में registration पी देता है लो मैंने सिता में registration पी पे अपरा अलांग ले तुम experience certificate दो माउ बांग्ला MK pharmaceutical तुम ला पेंजोंग सी दो कॉल ले पुतांग ते क्वेश्चन को पी पेंसी experience certificate ला तुम हन की पीपो कार बियारा तुम सिता में माथा पॉन पर सिक्सी इंसाइड पॉन अंकों ला पेन के कार बियारा autonomous council CM Dr. Tuliram लोग हाँ के हाय फंसी ता मैंने तुम चुनिंग रिपोन लोजे la pusona ba puro phan ke apu pen pisun tup nangji pusi la pen pisun pon rek nangji pusi ne tum tu han chuni ri pon lo la lo News report Carbing Long Live. Nijang Carbing Long Amri constituency Lower Amri Terang Nokora Rong Kari Rong Pharpia Phan Sorkar Pen Kipipon PMAY GM so contractor tumpen Kikim Kechok Che Lapen JE Lapen Gram Savak Dhon Singh Teronatum Kachelangdun Kipang Kriajok Hemso Kilong Vega Bang Pi Kari Rong Pharpi Pen Pinangan News Channel Long Lam Thi Chepaklang Thek Pon Long Si Carbing Long Thomas Councilium Di Uping Maslai Pen Adimaklong An Humri Dam Labang Solong Amri BJP Mondal President Saben Ronghi VDC Chairman Sart Helek Thelapen Noru Terona Tumpen Pen Adimaklongan Palidamlo Alangli EMD Uping Non Lapuson Rarapan Kemathapen Adimaklongan Kahumri Pon Thekapot Alangli Pan Havararatum Kachuru Padupondo Lason si Amri constituency along ki claim kidam ki sai oil pen ki chokchi a contractor doana phan pusitame EMD Uping Maslaya hin pensi langchari pon popusi chirok tok araratum ningche pathe rinti padopon Chinthong pen himari rong par Carbing Long la Thereponi phaing kore ke thomani number in kore trok Duarbaguri MSC constituency angkang Deithor mini stadium field along 5th Duarbaguri MSC Cup knockout men football championship Surini rank kore pria pharman angdung kipathu Labangso 5th Duarbaguri MSC Cup football championship Surini rank kore pli aningkana pharman kipathu pon Tangka maha an kipador dun lake local MSC an parta Carbing Long Thomas Council Education EM Richard Tok Pensi Patir Pipon Pen Deithor Langklangwang Sports Association Thihek Pen DLSA Committee President Moses Langne Secretary Amoron Terang Tum Pensi Chipahim Phupon Lapen ke aluhia mana peng pen kachetong dun lake Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang BLCC Chairman Sonjoy Teron Duarbaguri BJP Mondal Committee President Sunaram Singnar Deithor OC Rafsan Ahmed Deithor Municipal Board Chairman Jacob Togbi Dolomara Malasi Sports Association Thihek Pen DMSA President Biren Togbi Deithor Social Worker VDP Rongasar Pen Chenglok Pen An Kithikidingatum Chitong Dun Lapen ke pini ke pathua team ke Rangsali Football Club lapen Deithor Langklangwong Sports Association DLSA team atum pensi pathu pon lapen ke referee lake Kasa Stadium pen Baiju Tiso Arvinson Killing Abirta Ti lapen ke labangso Duarbaguri MSC Cup knockout men football championship ke pathu pon team lake inko ratrok team ando labangso ang bong pen langthoi thepi a team si best discipline team chepalong dunlong Lapen ke Rangsali Football Club team pen best goalkeeper Jirjar Teron pensi Chepalong Ponlong Lapen ke DLSA team pen best player Archo Ronghang pensi Chepalong Ponlong Lapen pathu pon bomahut ke kithek Chihoman Rabajoksi nanata goal si chethapsi Chihoman Rapsi puthot tiebreaker pensi Rangsali Football Club atum thek muchorajok goal hini pensi Chepahai ponsi winner Chepalong Ponlong Lake prize tangka suri thongkep mate rupees 30,000 with trophy. Lapen DLSA atimatum runners up Chepalong ponsi prize lake tangka suri inkoi mate 20,000 with trophy.
Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Tirang Rideng Pensi winner Tomaphan Pipajir Pondo. Lapen BLCC Chairman Sonjoy Tiron Rideng Pen runners up ki Pipon lake BLCC Chairman Sonjoy Tiron Arideng Pensi Pipajir Pon. Lapen labangso football pathu pon lake Ingsam Jin Pensi Pachun Ponlong Luputa DLSA Secretary Amoron Tirang Pen Than Pon. Ingdeng po Duar Baguri MEC Kapulo Ingdeng po lo pini chok lapen angdung giti kapat thu lake Daitor Langklang Wong Sport Association lapen Rangsali Football Club ahin pensi nanat pini angding gitu bangke final match bangke pathu pon lo pen pangso kapat thu long nitum dak ongdung theklong lo aning kapat the aning parung dun itum dak kethe geding atum hamphang song atum dak Duar Bagori kethe geding atum dak nilip BLCC chairman pendanglok Dolamara Sport Association na president dak ilitum kedobam party workers tum tame pupu hin party workers tum tame maipu Duar Bagori Mondol president Singnar Sangho lapen pu Rensing Tarong ex BLCC chairman nilip blokolong alang li non ke doke Duar Bagori Mondol BJP president lo vice president lasi non la dak do kawe nitum ke thek long pen ningarong parpik lo eri laboson ilitum bangso ke pathu non owi ge mitum han itum ning parung dunangi ilitum kaddo kawe ta chitu dunsi ning parung dunsi la sport ahin natame ilitum kaddo be charlie pensila dakta warsai enunang po. News report Carding Long Live. Pini Adap Abirta ke lapansi kang ton poniklo Cardom.